ChatGPT. Možeš li završavati školske obaveze za učenike i da li to narušava njihovu inteligenciju? Jeste li ikada imali osjećaj kao da su nove generacije sve manje inteligentne? Pa niste samo vi, cijeli svijet je. Istraživanja su pokazala da je prosječan IQ počeo opadati još sredinom 90-ih godina. A šta bi mogao biti razlog? Hajde da se vratimo na početak. Gotovo sve vrijeme tokom 20. stoljeća naučnici su bilježili porast u rezultatima testova inteligencije, i to za 3 boda po desetljeću, što je poznato kao Flynnov efekt. Međutim, krajem 20. stoljeća dolazi do preokreta. Prosječan IQ počinje opadati u oblasti matematike, čitanja i prirodnih nauka. Rezultati testova inteligencije upoređivani su više od 20 godina, a iz godine u godinu postajali su sve lošiji. Zašto se ovo dešava? Pa manje čitamo knjige, a više vremena provodimo na društvenim mrežama. Sistem obrazovanja se promijenio. Učenici sve manje kritički razmišljaju, a zadaće im radi umjetna inteligencija. Ovakav pad rezultat je loših navika. Pa može li onda čovjek biti taj koji će spasiti sam sebe?